हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड कुशल और मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ। मैं अभी घर में हूँ। तो घर में हूँ मतलब मैं थोड़ा मेरा दोस्त को मिलने के लिए आया था। वो पहले हैदराबाद में नौकरी कर रहा था। तो जो कोविड आया, कोविड आने के बाद में वो अपना हैदराबाद वाला नौकरी छोड़ के घर में आया। घर में आने के बाद में एक पोल्ट्री फार्म, ये बॉयलर का एक फार्म वो ओपन किया है। और उसके साथ में मेरा एक मामा भी है, दोनों मिलके एक फार्म स्टार्ट किया है। तो मैं आप आज उसका जो फार्म है वो दिखाने जा रहा हूँ। वो कैसे मेहनत किया, कैसे ये फार्म का काम किया, अभी उसका प्रॉफिट क्या है, कैसे उसको संभाल रहा है, कैसे एक पोल्ट्री मतलब बॉयलर फार्म करना सही है या कैसे उसका प्रोसीड्यूर है, ये सब मैं उससे बात कर लेता हूँ। वो कैसे क्या किया है वो आप लोग को बताएगा। और मेरा ये ख्याल है, ये वीडियो देखने के बाद में ज़रूर आप लोग भी ट्राई करेंगे कि एक बॉयलर का फार्म ओपन करने के बाद में कैसे मतलब सेल्फ डिपेंडेंट कुछ एक काम करने के बाद में, जैसे एक पोल्ट्री फार्म हो गया, कितना प्रॉफिट है, वो कैसे खोल सकते हैं, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, वो कर सकता है। उसके ऊपर में मैं उसके साथ में बातचीत करूँगा। पहले मैं उसका जो फार्म है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये उसका जो फार्म है ये है। इसमें कम से कम 3000 पीस होगा। ये फॉर्म है, एक साइड से मैं आ रहा हूँ। ये अलग अलग पार्टीशन करके रखा है। एक पार्टीशन ये है और आगे में और एक पार्टीशन है। ये 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन करके उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ये तो ठीक है, मैं अभी उन लोग से बात करने जा रहा हूँ। वो कब से स्टार्ट किया, कितना उसका प्रॉफिट है, कैसे है। लाइट कम আছে। বাস বাস আচ্ছা, এতিয়া কওক আপোনালোকৰ এখন ফাৰ্ম খোলাৰ কিমান দিন হ'ল? আমাৰ এখন ফাৰ্ম খোলা 1.5 বছৰ হ'ল। 1.5 বছৰ হ'ল। এতিয়া আমাৰ 6 নম্বৰ কোটা চলি আছে। আচ্ছা, চলি আছোঁ, আমাৰ ইয়াত 2টা পোৱালি চলি আছে। হয়। এতিয়া আপুনি ভাবেনে যে ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায় এটা লাভজনক ব্যৱসায়? লাভজনক ব্যৱসায়। আচ্ছা, কোনো কোম্পানী কোনো খেলিমেলি নকৰিলে, কোনো হেৰি নকৰিলে আমি কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কাম কৰা। হয়। চগুনা কোম্পানী। তাত যদি তুমি ৰিয়েল কৰা, ৰিয়েল মতে কৰা, বহুত ভাল পইচা আছে। পৰিয়াল চলি থাকিব পাৰি আজাদি। এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত কিমান ব্ৰইলাৰ আছে? আমাক দিছিলে 2100 মানে 2172টা। হয়। তাৰে মডেলটো হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰায় 200মান হ'ল। এতিয়া 2000 আছে। 2000 আছে। আচ্ছা, 2000 ব্ৰইলাৰ যে আপুনি এতিয়া পুহি আছে, তাৰ কাৰণে আপুনি দিনটোত কিমান সময় দিয়ে? কিন্তু আমি আগবেলা দিওঁ 2 ঘণ্টা, পাছবেলা 2 ঘণ্টা। আচ্ছা, মানে 4 ঘণ্টা সময়। 4 ঘণ্টা সময়। এতিয়া এটা ব্ৰইলাৰ আপুনি আনোতে কিমান সৰু থাকে, আৰু আপুনি যেতিয়া ব্ৰইলাৰটো মানে আপুনি যেতিয়া চেল কৰে তেতিয়া ব্ৰইলাৰটোৰ ৱেইট কিমান থাকে? ৱেটটো বডি ৱেট আনোতেনে প্ৰায় মানে 65 গ্ৰাম থাকে। হয়। তাৰপৰা যেতিয়া দিব সময়ত এভাৰেজ আপোনাৰ 2 কেজি আচ্ছা প্লাছ। আচ্ছা, আপোনাৰ 65 গ্ৰামৰ পৰা 2 কেজি প্লাছ ৱেইটৰ কাৰণে আপুনি কিমান দিন ৰ'ব লাগে? 30 মানে 40 ডেজ আৰু 40 ডেজ। তো আমি এইটো কথাৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ যে ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায় এটা লাভজনক ব্যৱসায়। গতিকে এতিয়া আপুনি আৰু বেলেগক যদি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খোলাৰ কথা ভাবে, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকক? মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে বদ্ৰী জামুগুৰি হয়,
হয় বিহপুৰীয়া বদলি জামুগুৰি হয় ফাৰ্ষ্ট মই খুলিছিলোঁ হয় মোৰ আণ্ডাৰত এতিয়া মোক মানে চাই নিবনুৱা ল'ৰা এতিয়া আমাৰ ইয়াত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ পৰা জেনেৰেল সম্প্ৰদায় হয় মানে প্ৰায় 30খনমান ফাৰ্ম হৈ গ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট মই খুলিছিলোঁ হয় মোক চাই পেলাই এতিয়া 30খন মানে ফাৰ্ম হয় আপ হৈছে আৰু খুলি আছে হয় মোক আহি সোধে হয় কাৰণ কেলৈ নিবনুৱা ল'ৰা যেতিয়া চলিব মোক মই ডিটেইলছ মই সঁচা কথাই কওঁ হয় খোলা হয় ধুনীয়াকৈ লিগেল কাম কৰা হয় কোম্পানীক যিটো পে'মেণ্ট দিব লাগে সেইটো ৰিয়েল কৰা হয় 2 নম্বৰ নকৰিবা হয় ধুনীয়া পইচা আছে হয় ঠিক আছে আপোনাৰ লগত লগ পাই ভাল লাগিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন আৰু বেছি আপোনালোক আগবাঢ়ে আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু লাভজনক ব্যৱসায়লৈ আপোনালোক সকলোৰে আদৰ্শ হৈ উঠে থেংক ইউ থেংক ইউ